aithia wendo thoya line usu waku simu airtime kana uthubine option ya keli na wendo thoya line ungi waku kana wendo thoya mundu ungi airtime sawa sawa. Ende likana ona wena fuliza na ukathoa airtime utumite bamba credo na welo manati ona ethe wabeli ata wathoa airtime yaku ya mbesa ila uthoa withe kwata 2% ya mbesa ila uthoa kwa wende thoa airtime yaku nikanayo kwatie percent kana bonus ya 2% simuni waku nakwe wathoa airtime ya silingi ana imwe withe kwata silingi ile kumaanisha no kwata 2% ya mbesa ila wamina kweke abo simuni kwaku sawa sawa. Yese wetelete chao ikitha kana ni wasemba no yika kiupu simuni kwaku nikana withe trambe onena nya ni wathoa airtime ethio ndo twika agent wakukuna wakuthoa isiandu airtime kana kutea andu credit utumite simu yaku pini ya *791*11 na hash na wekuna wamina kuna ikwete option yemwe kukule kana enda kuyandikithia wasie kana wetekele wamina kwetekela bas withia ende wa twika agent wa kuthosia airtime utumite bamba credo kwende introduce ma customer maku na no kama introduce kwanza ya ila muno kana nzia yokupe ya kwekata ya kumathoya airtime wamina kumathoya mundu usu akwene na silingi yana mwe etayana yeu we muthoya wamina kumuthoya withia wa mu introduce ndini wa ilaita wa bamba credo kwende withia wa ikwatie busesio ya kukwata mbesa ta mbesa kana 2% ya commission ya mbesa ila customer sia kusiothoa airtime. Okay, naini nendadi kana mundu kwitwa mwaitu ngilesi tunene officially yulu wa kila twende na kutabia mwithu kisia witu yulu wa uthukumi wa ndongo isiaka kana elemeta wa women representatives ndini wa county sito sia ukamba na bonde wala mwithu kisia witu withu kisia mthanyani omundi na ninakwe yati ino ito wa affirmative kini kibila chane nganiwe kwesilela ito affirmative action akumaanisha ati kibila kini cha ndongo isiaka na kikiro ndeni wa 47 counties sia bande ya Kenya kwikitha kana nitwasa kwa mundu muka at least kila county idwe na mundu muka umwe wa kuthenikia mabata macho mabata maka ndeni wa county sito sie kibathokanyo na ni manane ngwe oimituki mwaka wa 2016 ni manane ngwe pela yetu Public Finance Management Act ya 2012 introduciwe na bethe na mondo mengi mathiukite na pe introduciwe kinandukita wa National Government Affirmative Action Development Fund ila yetu wa NGAF mwaka wa 2016 kwa umethitu makikwata mbesa kuma ebindani leu na nwese no imetoka serikali ino sia county inambesie officially mwaka wa 2013 ila President Uhuru Kenyatta unalikileta president tamu wake wambe na ende oitu ende na konsisa ondo uthukumi wa county situ ile ane nasi ati mdini wa county ya Makueni women representative eta wa Dr. Rose Mumo wa Museo ekalite bukwa tamu itatu oni tamu wake wa katatu sawa sawa county ya Gitui na Dr. Irene Kasalu ekalite oni tamu wake wa Kele na county ya Masako na Joyce Kamene Kasimbi ulawe thini wa tamu wake wa Kele twendo CCM yo kibila kinundu ni cha affirmative action atwendo manae yo kitethetie mundu mukata kitethetie mundu wa muika ata kana ni project sibaila women rep wikite kana ndongo yaka yikite ukethia wiki twi no ukasia muradio ndwaiko na oyuiko dingimena nengweke na ndo kinini yo no kinini to ndo mwana cha governor kana to ndo mwana cha MP lakini ndo mwana nengwe chao mwana nengwe kindu ukethia at least elama kwenda kwika siendo no makeka rezi unengetwe kibila chao kwangela kanyo unengetwe kibila tandi senator ndetha ara kinando senator athia MCA ndetha ara kinando ukethia mundu usu ena kinando no kumya mbesa kana no asuma ithana asuma ikindu nukona na aya with you mundu kwitwa women representative ena chao ena kinando unanengwe kinatu akiko lakini yu uisio kethia women rep ongamie mabata maka akongamia mabata mandu mamuika akongamia andu ala mena mabata memwanya kana ala mena special makwenda special attention kana ala mena mutha memwana ila special needs special needs people living with disability nukuiwa so ukethia
pona sindu imwe kati wa sindu lero ile kwithia ona ndo need kutabwa wele kwithia uyona ende ndini wa SMS situ nenda nikanwe watu SMS yaku kwisila 23915 na tuendani kanawe bado nitosa simu yaku oyu kwisila noti mwonza nyanya 355 inyai mwemwe nikanatu manyati yoi woman representative wa account yaku athokometata nimukona akithukuma nimukona bena weya ukuona uthukumitwa bo kwikithia kana maundu nimethe me sawa nikana ukethe mwene then ukwasi ati nye ni muthukume are we together ningukwata kinzito nundu lili ni wiche mga YouTube amazaku wichedia mundu amazaku nukwatya lili katsamukaka niko katethishie andwa matangi nundu yona kiliko ni chakwa nongu lili kana ndembete ogu nengi yunengi wa mazaku nyako mwisombi cha kithekani ewe wa mazaku mwisombi cha kungi nikilione ile ngazi etangi ziti ya mundu nwitwa kamene wakasimbi na ndatethe isya aka nikana makwate matangi ya manusa ikiumeko thimwa ni mowau ene yukindu cha muthembo suisethi akaukese kawanengiwe nutilangile andu kitwi nutilangile andu kuye kundu kwitwa makuweni kana wisethi amako na simui na mundu aiweta kila chago ndakanene takau nundu mundu ndatungwa keli hata kunite kindu niwo nwizibe kindu kikita wai kizungu kita wasikokati Scorecard ukatuke zaidi andu ni machi tiki kini wekia je na keli kathukuti kangundi munda ne wengi okay na ende nwisi twende na kukunikela amwaka toa maundu ala women representative wa county yaku wekite kibila kiku machambia nondo wala wai wambe wa masaku eto wa Dr. Musyoka Susan ndakitali yes auma pe wala wai wambe wa Kitui lakini ekio retire eto wa Nyiva Mwendwa no wai women representative wambe wa county ya Kitui auma na ende yu aswangi manali kilo yu kinandu kikipo twenda kumanae yoi kupikia bu ninyongela kikigete kupikia mwaka wa 2026 twaitie twenda nikanawe the 2027 nitwathiosa kwana inge elo mutongoi yes mutongoi wa mukiata bana zabia nyuma mugada muna mam ithitu ya sio ni tude ya sio kuka nyangisa ni mwanzo ama ndongo ikanyangi gene kitika undi wake dilulo yes karibu sana nye mutongo yakwa ni Irene Kasalo yes na Irene Kasalo kuma osa kibela kino ni twasaniwe ni mwe nundu ndabu kuma mwenende mwenda kuthukuma ngalikoni iba uthukumi wato mwenende kila nonie ba kwata ni tebe ndugu ba kazone na ndugu ekanyangi niyo wete matangi na mundu akiba akimwebe ndina ndane isinga akeba kila ni yani kiki kawendeji bayingo kumyongi nyawake naona ko katika Kitui County kuto no kulya akathukuma chao na nyoka na ninyoki loko na elite kweka mama nundu no ojia za munenge vela nesa na wo wetu akia nundu no no tukuma nundu tona mama muranga umunoi nijoto to no moya makurubu wa kwata ni apata ni makurubu mengi kwa kwata ni ngurubu apata ni makurubu wengi katika Kitui County ya kwata ni makurubu wewe kwa makurubu ani mapama matangi okay moto kibuni kia madina na kibuni wewe muna ate kibuna kwa nyene na nichandera njo na ndani nyingira tu owa to kwata ni makurubu wewe ya kwata ni ngurubu kingurubu wewe apata ni ngurubu wewe ngurubu vingira okay sawa sawa hata ndio buna wewe pendeza kile wa katika mkubwa wake ete jambo ana mbese ino okay haya sawa sawa na kutawa thank you very much noti mwonza nyanya 355 inyai mwemwe twende kuosa maoni maku yoluwa uthukumi wa woman representative kana ndongo yaka countini yaku naende anasia ndathukumite na ikalanga asia nuonete akwataniti andu bu no maite ya matangi makaibangili na isingi ya kamaibia mwaitu eiwai
nundu yuzizitawa isaza enza Ehe. women representative Ehe. nawe wabakoma utsapune undu ukwenzwetikila kuyewa ongele ikundi Ongele ikundi. kiwukeke wetsepeo isio pe ila yitawa ukutsapu location ukethia bape yuta kuketu kundu kwitawa chome tsapu location bethana nzauna kuna kuchome na kuye kungi wisethia andu atio makwatetangi undu amainite angi mainite Okay. wisethia baika uko umpa iyuthukui bano kunite wiyotu Sawa sawa. iya Hello Mutongoi. Sawa. Yes, wamukitata. Neza muno lumperi kiklezio. ninakethe kamundu akwa wacha Utu waka mwa. maitwite nesa tuyekuo Karibu sana. Ni watu hii. Ehe, utunene na kumangaliko siba. Ujira wakindinga, ujira lagundu waku kulagundu. Okay, karibu sana Kimbunga wakanziku. Yes. No tonete andadi na kuma ni moto ni masukuli. Da kami ya kika. Alabu ni modi nene kana matangi huko ni mandulugu ya bundiki kwa hata ni kwa kuzi. Ando mata kwa hata ni ni kwa kuona hoteli kuma kwa sababu ya nene nene. Ingwa ni adere kikundi kale kwa ingine ndio area. Lakini kitu matangi sio nene kana matangi. Ndio mnafanya kwa ni na ndo kwa. Bo na bo. Yes. Na kinki na mo kwa panja ndio kila ndio mo kwa hata ni utende tena ndio ta maana jana mjije maana wewe ni ya ndio kwa mjije ya kwa kikundi alafu hii kazi ko ndio kwa ade kwa ade majikuli hata amadangi na majikulu na jiani zile ndio ndio na kuwetea Okay. Sawa sawa. Thank you very much. Usini Dr. Irene kuyanga likosia kitwi south we wa umele uoneke nikana withie ene ndini makwiwa na ni makona nweze kokwiwa ni kumana na kila ukwikata kila ukwika ethani matangi manenga no kuengane suggestion akasia ethani matangi maito kuma school maito ku with at least nitona ende hospitalini. Yes. Hello Mutongoi. Wawa. Yes, wamukitata. Neza byo. Tunena na hukuma ngaliko siba. Amudi mutinda diwa mudene. Karibu sana Mutinda. Jino ine kwenda wa Nairobi. Yes, oyo Nairobi. Na kile ndio kwa jingide na kitu kuna dono gati. Oh, sawa sawa. Thank you very much. Nundu watukunia. Noti mwonza nyanya 355 inya imwemwe niyo namba ya kuna simu kuoki 7 ni kana withe nitwa nena nye twende na kunena nya yulu wa uthukumi wa woman representative yo ndongo yaku ya kai ikite ata pe project ya mundu kwitwa ndisikana niende ya woman rep wa kwenga likosia makweni yeta wa okawone no yende ninayo ya matangi aji yetawa ukawone yani yamaanisha Ukambani Women Network kindu cha muthembo utundo tundumu pulo no kitia idho imone nani Dr. Ross Musio ayi musio nwetete mausio anu mama kuweni matutavie anoti mwonza nyanya 355 inya imwemwe elo Mutongoi. Yes, wamukitata Na muge tunaweza kwa Jeffrey Grace mnemo ito hapa. mwaina kethe kamwana wakwa wacha Mwaito mwatuze kuwa tutabye maundu matili hata yimbe eto wa mwake mutliku makuka ndo mjeni. Iki na kuweni count. Yes. No Ndo nikabaade mtu mwita mama count. Mama count. Kana bana meko. asi Ni mama uitwe. Nikambe no kwa ni gundi akainanga certificate. Aya aka inanga mbesa. Akogele gundi. Kilika gele alemavu ando amade ne specialist. No badere de mama kama kwata ni. Ni mate ya
numatereke kila mwai aya kindi kagaratu mama witu nunenge kindi matangi akanenda skulu matangi iwe mama ukonzita nijuende digatu alamenda kile kuunda ingila kidi ngome nuo mana mejira to mbeze tikite kuwa skandi nundu chama ndeyo maina zio no mama witu kila kibo nudu kumiri neza muno nikitu mwendete muno ona kaja nde nikuziona na museo. Okay. Ni museo na museo. Azim nikuziona museo kwa sababu kumiri muno usini mwange mjeti makazongea ni supporta maneno wa rozi museo. Sawa sawa, thank you very much. Naende ndatika naona siende na kusemba nenda nikanawe neno sama tumani mapodho kwa SMS akasia Kizito good morning to you akasia kuonga likosia masako women rep wetu Joyce Kamene Kasimbi nuwikite maundo mainge akanengane matangi akanengane basari sia kisomo naende akasia inge nukwataniti kundi na be project ukwete kwika ya kusomethia andwala matami na skulu isi itawa course sia technical naende inakewie yes osu itawa Titus kumangaliko sia mwala. Asante sana. Ino ni Mutongoi FM ondumuna Mutongoi TV na ndikanawe the twaza simu sia muthia twendo mana uthukumi wa women repoku wili ata. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi mwamugara Twamukie nesa to inywi Tadi amukie ndongere bye soso bawe ninakethe kamwitu akwa wacha waito tize kwa tutabye kuilya bana umite kukwenyu kuilya atai numire bantu bere wabutulane na ni women rebu wa ne rose museo na museo mama sunyona nje sina ile kwa tiata ete liboti nede liboti sio ndio ya nimbe na museo na kusema kweli mama sio kaina mutaje na nje sina iso tajiando hata akayudi mama ndo na kiunga mochake jima imundo na akili mama sio wote leti akano kwada ni tifundio ndo newo ne nyunga kada atubingwa melo kwa sababu ya kila nyumba ba kiguti nywete kunywa ila muni wisina wa ne wa munda na wo nyondo kubanda bana kuima wana munda eba ndi wana yo nyondo wa kuiki wa kuvuva nduta wa ibadi nambe nenda kwa saidi musewa ende mesana tuimwe na kengi na ba live ngaiwo kama ngaino wo wise. Okay. Sawa. Aya kile nyengelikosea mutulane sana. Aya. Okay. Noti mwonza nyanya 355 thandatu inya imwemwe echo nicho nambe yakwenda kuthi kwetia ni ukulite nyeino kilya moko ndikianga yula witu ni makuweni ndiye jakibila ina umaka ndichoka ku ede withigisi ara usese witu akasia good morning Kizito wena mwaitu good morning to you akasia ati Kizito kilando na kwasia yulu wa county ya Kitui women rep witu nuratite balotonya na asia nutatete kunengane kisomo ta priority kwa misilete tona na akaete project sia matangi kuma skuluni ende akasia twende na kumwe kwa tisia binda sio ona binda ye okwasia no kwenda cha ugavana osu eta Beatrice kumangaliko sia mwinge. Asante sana. Akasia Kizito good morning to you akasia twende no kwa tena mamwe ende mwe okwasia eta wa Ruth wa Makindo okwasia what's the difference between woman rep and maendeleo ya wanawake rep. Can anybody fafanua woman rep tula usakwete mama county aunge wa maendeleo ya wanawake usuti wa kikundi cha maendeleo ya wanawake tofauti to hizo ino tofauti nuno maendeleo ya wanawake tutio mondeno masakwawa no masakwawa lakini yu masakwawa usakwani ula munene wenga na ya mwinge ingi uno wa county usunge no akethia ye wakisio kana kindu cha muthemboso pia ndo mataelewa meaning ya women rep lakini utaanza kwithia maybe
Vendu metha amaona monthe to atongo inundu monthe metha ameaka aindi ndatika seta liline ndandika roithe kuko kubi ndukatinde wasite women lab ndatu chobisha malelo achutiwe wake usutiwa ya katinde wasite ndaneso na by the way no kutabyenga kuya space onatiwa inzi andu ndobo yutswania kinandu chake ticha kinandu chake ni kinini na nicha ukwata na kila kingi tena nami na kinzito hii yes wetha mwikisio nitakicha masa kumba kana kuye kundu kwita watutu mutumu na kukundu kwita wa mathengeta na kuni kuacha kuma ba na ni kuacha pyo ko ikundi ni kwatane na imanda etha ikameneka chimbi ya kamanda ikundi Ludo indu ya kindu keina etwe kila kindu ikienda na cheni kila musindu twika inu thiutwa wetangi ndino no nene yes makwata na mundu unyoka tamuka nini ka ukitika nini na kana nolonge aete chake ethani matangi mena thina mwitho wa matangi mwenengo booster ni human rep na basi maendeleo maekeka kwende ni mupeano ndo akwithia kwatanitu musesia na mwithukesia wa Mutongo FM na Mutongo TV tukutunga ngaliko yakwe Mutongo TV ukwatene nake Rasta Sinzomo naende ngaliko eno twithia tukwata vilingi wa Mauvo na ke Ivona wa Dominic Mwendo wa saa ile siakiokoni Maisha ni lasima withe medho wisi utende ndia nene na ukwatitie yunya moto imeadha mukudhu athauki yume kiwanzani unasema ni one time sema one time na itui no kutuma medho na ve mwanya tuile yako ichachuo tia mwezi nyeni wa waiba ngaba na mazabwe wa chama kiba inyo mwe ma waiba tima kalonzo tunenge kalonzo na timu nenga askalima